Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu hadani gani bwishrani khairu maana ni kaudumli wa rumazi nsanansa za dunia. Watukufu hama dehili mwawana usikwa jana sikati hea vanu sifanya live vanu haukanga mwele wakaya he hawa no mwelo oruona warumwensi eri mwanadamu kakatsidaba katsimjifumo ngela dhimo ya tsange iliribadili harumwa rongo zinji kao ngarizwa nao harumwensi watsina udea bengwa sonsi pia sitsi sawa sha kabla nejanji ya harumwa ema muhimu ikaonde ya nimisa vanu okayae madanimisa vanu de la namna kaya rongoze madhamana walo harumwa nchi makususu madhamana ya mji nana ila namna kaladhimu saisi watu rukubali namna ya wandu wanshi harumwa dunia shakabla nejaune sa nejanji harumwa suje usikwa jana tika ufanya live banu sijana hadithi ya mtume ka hadithi njajani yonai shanga mjua ukaya yuba harumwa na dumuso mruju wangu rongo hahansuka zila mru yambao de namne lauyo na bala mru hatawa mfano sijatone sa hadithi banu yukaya kullukum rai wa kullu rai mas'ulun ani rayatihi au ka haina mrunge mbirilizi wa hema nyanya ani mrunge mtundi wa hema nyanya na haina mrunge dhamana wa hema nyanya yode namna kaladhimu na mbe hadithi ishkomori wandu waelewa shatsambo kan hadi mrunge mbirilizi wa hema nyanya ni mrunge mtundi yabo hini mri aishi hadith yelewe hadith ya hadith yabo helewa ya ukaya imana eli fulani yabo gejoka leonga mrongo banu wakati tsanzana benungo fulani sibewa shasi wakomori si hangalie walwe 40 shasi karangala zenjema ani zenjema mri hamba pia sikari tsarangale ula shasi utunda mwanadamu izo rongo wao ritsaiba hanu konga rjon febles yotsi njema yotsi haki yabu osila mwiri yokanga sivanu leunga sivanga rongo wao ngabu ambao majamenji ngabu wala huwao ngabu wade yao yo arjua tina kotsi shekala uri jabanga ritsangao mtsango tsamba mirongo zikao idungana na nzia wakati njatsibiri wakati tsirongo wanai shabu arugwa joda watsahe ila 40 akanizo ndukoma bani banuka banu etaburulo niyo ikao hata nyuishi ya wanruwe nji wambebanu wanazoni wa sharabu oje udiferanu wanazoni wa shizungu hakaya wanazoni wa sharabu heni mrechodo tsahaba hanu ya puwe mwanyanya abuye imanira keja kadsi ya heilmu wakamru nardona ngeyana wakana ubaharomu anande umuuso leo mwana jana na hadithi banu wakana haina mrunge mbirilizi wa mwanyanya ya ladhimuna beheni mrunge dhamana harumwe kado ya bili inaonesoka kullukum rai wa kullu rai mas'ulun ani rayatihi yauka haina mrunge mtundi wa himanyanya ngembirlizo wa himanyanya na haina mrunge dhamana wa himanyanya na diwa sana tsoba haina mrunge dhamana wa himanyanya we lobaya yabonge yo kirtiki ya kamili na wewe deja hoelewe hadithi ni hadithi njaya mbosu kwa jana bahisha tiaba juzi tione seheli aladhimu yabo mrurenge yauka wanujuzi hayamba roho yabo ijomkinishia hakanzambe heni mrunge dhamana habaheli fulani yone namna roho kaladhimu wakai shasi siutsa habala walo efoti iliriri hema ya nyasi rimoneso kabala rimpua babala minitselewa ala kulli hali mbonoka ya utsi mwendo akaladhimu watufa komori Mwenyezi Mungu amnika ni ilmu kemke na mwendo hamaduo yokamdotsa vanu mwa nyanyi ya banai au ya bewa mdomkomea shazila njema ya haba nyuda aza kama ngamkuzauze roho habo yamba mirongozi ya dungana sha mridim tabiha habo ya junda yamba mirongozi yamba mirongo bala ya junda ya wabanai la kul hadin su tsikazan sobirene mdayo kaya zanguzo sobiri ya ruwenji bandu ya mafundi hata siparona wa ruwenji kuja banu wado ekeza mufuti wado ekeza mzee watu Dr. Abdul Hakim ya ukabala banai balanja unamdwele wakaba mwanadamu
atoangazija atuza mbokana yo baharuma na dumuso mru kana tuja keba ya choka katino kanuri hana foti yo watu binadamu. Manama mtukufu Hassan salam watukufu usikwa jana tijabanu zikaurongoza waze wahatu na uwesheleziza ila namna eroli ya hawe aladhimu wakai harume miji ya hatu ngamubu Mungu Mwenyezi Mungu ajaleke mesaji ila kanjamba hamiche shanga bwana hama timonesana kapa kazuki wangu washimkazi hajaban juzi hajazamba haile namna wanao mwendo ulo haruma yensi maksusu de miji sha leo ramangari tsangao ensi hatu rishemeza emergency wanungo vanu wanungo shemezao garambao enamna ladhimu wanrua shanga muaminu kaya enamna wanrua enshio komori karna uparo shinda reavance hauka kabatsi nti enshio hameritsi ya komori enamna enshio hauka ya haina nti mwona ore Egypti ra Faransa ra haina bahanu kabatsi bahanu warotoli ba ushuru no ushuru ula do tsongozo wanadamu waeshi na wotsena ngabutabu yo kaya aminu kai kale wa komori rijaribeli wa mwendo wa nyume ni ukangela dhimweni mrali ba ushuru mfikiri kwa katwali swali hukaya ila demana rashida ra parsamende leo rashida ra kaneze mudiri azila rashida ra kaunda mendu rehila leo akajawahi ya haju mahamili halawa shanga mwaminu kai na hamwezi nsiziru pia eni manadamu yeshi ulobo ntijubala lazima to ushuru aka ushuru lando traura hafu wa ushuru lando sekurize o wanadamu engari tukawele waji yo kama wanadamu mkomori embanongo ndo tukana ngene nyumba ya hahe ngulu ibo mwenje ekae maji ya jangu libo factory ya maji ba enyumba ya hangu eshunga shosha hangu inuyo ya hangu eyabo ngari tushida ravanseje izoka jamba bahanu eshunga shosha haho shala dhimo doto wa ushuru zila pia za ushuru zila lichonge zao zibalia yenti warua shindiwa kana mendeleo warua shindiwa kana rahafu warua shindiwa sekurize wandu shaleweze meri zongizo yabo na mnabia usiku mwaona kazi la meri za hatu zija zireleza ile namna ladhimu nodu akola ladhimu wajewa kensi wadoreleza ile namna ladhimu wandu waeshi msujo inuru hombi msujo numavu marifa msujuani mkatushuelewa ila namna ya hao wambao kaoa rengedwa maana ya mikabala kujamba miji msushuelewa roli ya hao na normal maye warualo bala wambao kanga kasina mera zilo bala ondo aladhi majano nisukabwaza wakarna ujo yeshe namna yinu kabatsi nsi yeshe namna yinu idemana walo sikini idemana heni mru yatsongozu biloho ndani hajapula shehitwa hauka kabatsi nsi waradungo yeshe hena namna yinu nsuo na yetsi mrina janambie haina daho wauto wa mbahiru ila de taura hafu mbahiru ila de securize o wandu chalo ngarjwa manga sina polisi municipal yabo paka suku waloje leo rishio kayaba tola 50 euro ni ko wandu wala yabo ngarjwa nshije narikar masuisha zenamna inu renso karma suisha za mabankano renso karma suisha babanu ze live zinji na mdomo angalie kamja jwanga live armusi kukamili ze live kozo na banu wombo sano mraje banu ajame babaho ye jao mtazaho hizo katsuni kwa komori faida na singa rambao kartsinanti na singa rambao kangaranzao nti ya hatu basa uherike nanti njema rienshinro warafanye hazi na hizo kartuona ze live hizo za rundumwa ilavi mukeri karma live za rundumwa za hone sainamna la ngurienshi shaze live zilo banu hato hafango ndulwao mzazaho akai chao we asili yaho yewe chao izunga mimi bwaja wa habanu wa mzangu ye chao mbaba hangu ye chao salam mtukufu Mwenyezi Mungu anajalikanga mnono obanuli insha Allah taala hapo ngati kwa swilije live zo tokana mraje banadu ene safe family bana mzazaho ye chao hato hafango ndulwao ban karansi bensi haki wado kana baraka rajabanura ilezema kwa mana hatu
releza haini mrulo dhamana ya juwero li hahe rashidetsi atu ya kanjema rakaja Dar es Salaam na bushini na imo baba nwile keja tosha kaleo tsigetsambo kana mzee watu iburu sheha no ni babani haho gela dhimu mkeja umrongo shabanu inamwangalio kama nutene maisha onro aladhimu waribali warone senamna aladhimu rienshi dala mamera walwaru miji kwa japoro ja wakati wa rabia baza banu haina daho lienshi yo haruma mji haini mrukongu jaminu kemu yemu mjijubanu wewe toa ushuru wa ushuru odotsongeza ho warua wakaurahafu wa ushuru odotsongeza ho warua kananzia wa ushuru odotsongeza ho warua kana security leo karna ujori jarame gasina polisi municipali na hizo hata wala madhamana kwa tuzo nesa kwa tuzo nesa zeroli za ho warua yabunga mwamini yokaya kahaina mji waruele wokaya banwe dunia yenu irona omwenje irono parero zinu ushuru ruvu na singari yashio izo kartu yashia mwamwendo wenda mna hiyo gartungombe serikali ne baleje omwaminukana dengwe serikali ngabele fumvela hao ri amini yokaya watao maboshoni bamvi hao yogar amini yorangu hale shabanga bazahatu sisi yokawan sabe hadithi luban ukaya kullukum rai wa kullu rai mas'ulun ani rayatihi haina mruge mbirilizi wa hemwa nyanya na haina mruge dhamana wa hemwa nyanya bano hata hadithi hiyo hanzari fanye tafsiri kardu hanzari kentiri fanye tafsiri basi hadi sokana ya mrumenga wa dhamana wa hele daho we mrumshenga wa dhamana wa hele daho kemrumaro ani detai we mwana nga wa dhamana ya ukahudi kwa malezi geladhimo ke dhamana he malezi yala ya barandi soda honi kujambari rinjaru momji rinjaru momraya rinjaru momji rinjaru ma sheisiwa rinjaru mwensi kamili izo zote pia hadithi hiyo ifanya detail nabo hiyo ndio kola dhimurielewe yoka dhamana ya serikali yoye hahongo juzi soso ni Mwenyezi Mungu shahata we mbaba waloloda honi hula dhamana kujuzisiwa we mzaze kujuzisiwa we mwana kujuzisiwa we dhamana wa mraya kujuzisiwa we sawa maliza mraya we dhamana wa mji kujuzisiwa we dhamana wa hele bavu kujuzisiwa izo zote pia iladhimu ke garole siwao yani namna ladhimu rieshi ne namna dunia yeshi yo ani rikonso harma miji haturi batele ruono zenti he namna zilio ezilangizo namna ilaha namna je ya wala wa wasuli balaha namna je aminu kawa wasuli ho adilifu hiyo ngabo hiyo wa wasuli yo kahana mrungu aminu kange mbirilizi nge dhamana unoyungu juzisi woso ni Mwenyezi Mungu leunga sine mamera wao kwa japoro ja wakati waronesa enamne dunia yenshio ye dunia banuge ensho hana zabarindri ruona onsi zilona pare zilona jau zilona kadha wa enshiyo helila pourquoi dokanga sihunu kamkaidi hata ifolibe ushuru kuna ujo pemba heruya ubalele pubelila ho ndwavurize bala bahi ifolibe leo hoda warenge telefoni banu pare polisi wambio kana banu tsubilo hondani dabu walibu wao gari fanyo haziba numrali ba 1500 matala nau 1800 shembe ndui wewe uihundrao embe ndui uhundrao gohundo 1300 mfano au 1400 akazila pia gazitulo hula ya honru wafanyo ufangila au hazi ibardi babaki babi ekanga wemrundu hazi ujotushe bala izo kartsin o mando kartsin armensi hatu ya magara zor fane nansije no hedi mrune shah hedi mrune shunga shah hedi mrune leda hola ha shin shahangu kartu tsanga shabonga monao o wakaterulonu ouro mruge tayari yatowe 10 million yatowe pawa mruge tayari yarengema pesa yasikisa shahitwa haruma hayasa yone namberu wanao kartunda madhamana waronesa namna ladhimu rieshi namna dunia warueshi yo ezabarize dunia zinu walo jao leo ngartungu jabandra bakartina mvio badu zila pia mapesa ya wasulo hata warode warenge avyo bala wadu Libya lade mitsango dezenyu shuru
wanadamu weshobala warenge wao watsongezo hata waka wafana na wanu si karsina ta ushuru riuto wao shari hatsu kaze video lobanu rito wao rijobanu video za bangano ngamuhujuo ohanyuwe jau izo aminukana emri ajafanya video banu yanja daho la mndu yanja yones asuli izunga zinko era ya faida hili ujahaba emru ye asulia heja hazalwa ni mru fulani halahu la sihun ye kadha ye izo mibi gwene shiazi ni kafededi na singa sibangara shemezao ka intike soenda na sibangara shemezao ka kartina jao na singa sibangara shemezao ka ngasa matabu ima dhamana wa hatu mana walona mvu dukangwe ile wao kaya kartujara wa nesa ukweli shanga rujobano ribala bangano washia wata video bala washia bangano zuka jaribusu wandu manao aro mbaba halajao au mjomba halajao aro wa jao aro ho maskini aro emna haram wao ngwele wao kaya kazutua tushe kena dimori tushe madhobana hatu ritushe madhobana wa mji wa amini yo kabanu haina mruge dhamana haina mruge mbirilizi kojamba mbiri ajitolo kamile dhamana hele bavulinu kojamba mbiri ajitole ya hauya tsungulwa kawaide dhamana waheshe hinyeshinu madhomana wonsi pia lazima watsanganyi wazima hamade heli watsanganyi hanao harumele jimajeleyo esha wirindi umwe ndo riwesho banu ritsungwisha mwana mshwatu alabale ndaro lo hichwa watsino kartina kamera heinu sikunga mwanao magari ndugu balo gari na ulevi na ndire areme no pando hawa wanruafu ndo bala gari ndebala pasku ngo aminuka kabati mruwa biriliyo lewe mru ya mwishata tsuwanu mrubanu mwana balo abantu lewe ya jatula ruma video ya mbariye mwidzi halafu avumbo mjini hawa wala warenge telefoni waparu mjini wajuoke mwana ye mwidzi waparuso ke mwana ye mwidzi imana ye ajipermete ya fanya tartibu amandi yo ala mjini hawa enda kansi moro ni mfano ya subuto anja daho ni mwandu enda vunzu harenge jao wakati ngushindo havunzuka kaoneha misiri wakati ngevunzilo pasku kabatsubiri lizi security kabatsi gamwishio kamoroni gabo police municipal izo kamna za mwangale news ona mwezi ndo basi kamjaparo na keleo ani mala jamoroni rambao kaya ilande la merinku ya ukalewa pare oatiti wala harume miji bali na bali waje waonese wafangise information au wareleze imana heza la merizi lundi ebanur kansi banuje ebano mabajuru harume zensi harume ye daula hatu yanu ya landa tangeno dangar jua siaje ebanu hokarke na urahafurike na maisha memarike na jao ribwe hazi zinga jula wana hanamna je zokarja parona shasona waja wakati wa kamashindano yoka wingi ngude akaladhimu ya jake yemera wenda kangarele woka emana hebishinda ndo ila pia doka hini mrungo zoende akebala ila ndo rangasa ushuru zile hila kama si la merilo mfano arwensi hatu na zila ndizichongeza wanadamu waishiro ye violence lo ihondwa funzi waweze nyumba wala hadu ansende hulende jor persokala persopinda wala jao parce que kama subiri lizi security kati imapesa hatu ngari ya rumiao na hii leo barjo sharuba rebao padwa he ada uambe banu weyarenge mapesa ino eda fenjao zoza bali okaya banu haina mrugene namna ya hahe banunga bovi kao garujwa huinji ya banu riambe nando mrumio mapesa nai nando kale o mrugujwa kana 10,000 euro banu la bala 10,000 euro la bala 20,000 euro la bala 30,000 euro ya siko mori harmamiza madaunu kuishata buzireme komori kema shula hisa kuishata buzireme hunu kema shulia hisa akakartina madhawana wafikiriyo namna ujore kuperema pesala rishiderke na mendeleo umva uo unga sina hakiri wambe akanga karsi honze shanga sarumati garbalao mapesa renderi toa haruma shughuli yakauladimu keleo rikena madhamana wa kontroloka mwa 2 juin juillet août
bonja mapesa fulani gelazima urundeze taratibu zoke mapesa anu riarenge ridiri arumie mahani wajuko huja sharije rundukana valaye mapesa ya njiaru en 2025 yafanya rogo fulani abangari lidao mahani holiho letumo la hatu pia mashuhuli no letumo hilo ngalijao harma yesimano mtsanga nezuma na jau na jau ya mungu wajoja wahulewa wahe wahule nsohole wafanya mashuhuli wahule zinyama wafanya mashuhuli ya wema liyonga joka la dhimuri renge mahani rifanye nzia fulani warekena medelo fulani zokartina madhomana wena mnayo wakonso fikira nonga mandiso ya wale yo haki rionese madhomana riwareme riwalamwe ili waoneza waladhimu ili kenansi sheka leo tsono mruha jama nafanya credit hende habalema pesa hende halola habalema pesa habala 2000 euro ndavuri zo za hahe yo mitsine jikahumlivia imananikiwa dawa yafanywa hazi kakatufanya hazi hunu kajajonikiwa yende namna ya tsauza ya bale 1000 euro da tsuze mwanyanya hafanya nayo yode kila haye shanga maminukai za ladhimuri njiye dazilama likaunga zinjao harumaensi wakati hamanda unu bezimili ya kabili amino kema pesa njao ya bunga gavirao 200,000 euro 300,000 euro zitwandiliwa zafanya mbarongo nundu wakati wano haina nchi waheru shabo mausimu amadu wakati waheheji uheze zindu kolo wakati wa mausimu wanruwa waheza bala ili zemali zilazifanya nyuona kwa wakati emrienda sudunuma base kende mahani bujona kanga boshanjima akaze mali zanja unuma wala wakansi wala waona weze mali zinji yao warengao investisa maroko fulani wafanya jao wafanya hapo wafanya pare wabua hulu waoneke mnanzi yao unuma waroka wasamivu wajawa mbua walekeza mwende hansura mbua hunsikati jao unuma hajana akanga bwandu bala warekupero mapesa yala waonao kaya haina mwahabuja waduhuru yabangela dhimuri jipange rijo kanga banjao bije fulani arumensinu harume mausimu inu gela dhimuri rifanye jau muhani jerifanye jau zao zende sisi rijo kaya madojwe wehenda mamiliari ya wadu fulani wando bala wabalamani karja poro katsira fikiri yoka unumaha gela dhimuri mali inu rirenge rifanya nugo fulani yawe majovia wajuko jamuhani wajoja wonukaya vanga madhamana bano kemali inu rirenge rifanya jau shamwana hata wala wambao kawatoa mapesa bahula nsoholengwa yao wamavudhamana karna ujua leo tuna gasina madhamana ngwafanywa jau bansimambia nuza babanu nadi ka tia kisira mwandu akazawo shehitwa wasujudia kabatsi wadilifu Mwenyezi Mungu ye katukuza ensila neke ntio tia kikafiri wadili yao wa wanaunu dhulumifu Mwenyezi Mungu watukuza zensi zinu warema ukango uzo mvinyo wavo kiloti kwa ti jau unjini wa nsinsi ya kisilamu sha omwengu wadili yao Mwenyezi Mungu watukuzo vatu rela hula rejare wa hamisiri hunu rekansi vanu bala elimu ya dini na hizo pia ritundu kasarumensinu hakazi nsizatu kwa twandilia hini mrungo nombi yake na katikati yake na jau ya rege plasi yake na jau redweza beloba yari sudo zamba redweza ngari la plizi wao ya mga ruchokana nsinje ribuliena mnai yaukaya zemali za joka leonga zinji yao arma en 2026 ritsambe magomanatu ebanu mkansi ya boje mahaninga ruchoja runde nenimne lawi yo nemno pando lawae nenimne lawi yo magomana wakansi yabo we demera we jadrongo bala emera ulangura ngwate de so soni pourquoi rimtsengeza hosoni barangena titri amera député hajabala rimrenge rimtedezo soni bari député pourquoi panule mrutukuziwa hazila dhamana zahahe leo maraja wari hadaya ra uvoti harmele bavu wari bela marunda waja wafanya hazuene la beri wafanya jau rilona marunda rilona changement yemruwa ina mtukuza bawe mtukufu rajarende sambio shawi rajarende sambio ramvoti rajimana
renda mbio hata ya jauro tukufu ya parsesi muila ya tujo subuti ya jara mbembe yafanya chabwe mbarongo haparorenga mru hazo posto haparorenga mru hazi hodwani yo hata mimi nsojojwa mrujo mru fulani dena one mru la kamina mwanasha wangu bala mrenge hasini kwa churi ida ila mbarongo kwa churi shari baki harma titri yonde mara katanga mwena wa ya dana mila ilobe chini mwena wakani mru kutwanza tende na zila imru tende wende yafanya wende wazitendwa wende ya tsinzaze mbeza ladhimu wende ya loso wana wende yafanya jau bangu tende shamana mchona mwangalia mru kutwa tende sheki mdu anze mwangalia upadwa hezi tendwa kamsuona hini mru kutwanza tende soni afur rijari ribali wa harma mwendo ena mna hiyo yaukaya haina tengor lobala la tengwe la ada la tengwe la dini la tengwe la haina ndongozo tipia ngarangoza titri zila zitendeza yotsimbi bahostahila nayo muhimu sha kama ukaya ijo kanjema leo hosteho ruanu ridoa stehi hazila wafanya ridoa rehemu hazila wafanya yode mana hata jana na bahadithi manukaya mtume wa habokeni laisa minna man lam yarham saghirana lewo dhamana tumengu harayo kakutiba zimanasi kakuture hemu ya mtiti mtume hato hadithi hazamba habemrukawe we dhamana hawe mbaba we mjomba we dhamana hawe depite hawe we mera kutiba zimanasi kakuture hemu ya mtiti yabuhore hemu mtiti sidoka wimna mwana mtiti dabwani kwa dhamana yaladhimuwe shelewe mtiti maisha ya hahe umrehemu umfikirie hania njema ya enshiro baho ewe mtiti urehemu ye mtiti ye mhu haukaya wedo ichotogeza we mhu urehemlwa wayuwaqiu kabirana ani wala mtiti wewe urehe ani ustehi ukubali wala mhu shabanga mwaminuka wala mtiti hukubali ye mhu hostehi ye mhu kama minukandi dizo yao na we mhu ya mfanyi yao ya mrehemu ya mfikiri yao ya mwenesao ezenzia za mendeleo ya mwenesao ezenzia za mnyeshi ya bola mtiti ngejuko ka oblige ustehi yonde mana hata jana rakabema daila rajaraka wirongo wanu waze wahatu makaimu yoke kangwa fanyo njema ya mungu atuhundra ani utukufu zaidi rahano ulokao ngo uniwani zila isimu waloni zwaba akekaleo emabaya miji ya mipira onru hima wala huwa we miji wade yao wazaze warengaze decision garjo warehemu ka alhamdulillah wanru wanu warifikiri yao na mtume mwambiani yoka laisa minna man lam yarham saghirana katiba zimana si wala dhamana mbaba mhu dhamana wa mji mjomba wa mji depute mera tumengu habioka kutiba zimanasi hakakutsure hemu ye mtiti na warehemu mtiti sidoka umwe na besava yenga we mnono shadoka umrehemu umfikiri ala maisha yahe waje wende sandumbio wa uvoti wa bawejao na mtuna wakati mwene namna ro ya dunia yeshio mjemri pare banu ewo myeshi unu kabijo yeshe namna inu kabati dunia yeshe namna inu lazima hosteilana wakala lazima rikejao wakaramba heli mrake mtundu wa hima nyanya kedhamana wa hima nyanya yawo namna ro yeshorme dunia kamili wanru yeshe heli fulani lazima heli mru ya juhe rekreyeze hazi wanru afanyeze hazi heni daho watowe rite urahafu rike na security rike na njau vahewala makaimu weshamna rongo haruma mji wende okawa ruzi omro rawe wejasiha mwendaru memiji si haki omji unu kabo mwendo fulani ngomenyao tamaduni ngomenyawe mila ranzileo kartiba zima nanyi karna ujaru mahaya sahunu haumbadili rimlabani husugu wakati fulani isaila karjoha minuka manu ensi yona madhamana ensi gebirili wao haina mru kanachojwa ya hebanu ya dee ya lapize ya safi gamunao mwendorlonuo gam amini katikati jabanu tirenge mru fulani timdea tisafi wa mzaya tinjaze fami kabati mnogo juko boshanje
kabati ji omjilo kona rongowa kabati malavo kabati jao ani mruka tuisu kanga madhamana nyumeri vansi parorongowa tama mruka katuisu kanga kabati madhamana mruka tuisi ya baladi marinjar mwezi tedwari jar mwezi detai ronisema dhamana hatu mrongozeni rila muhe baka monao kahenu mashuli yalo ya wenzela Amerika sifumbulu wao kazi tukuzi wao kazi ni kwao mali shanga mwaminukana izoti mali zotimbuli ya ntwa minuke sanga twero ya tolo aruma mashuli kumao 20 zode juka kufanya rongo na baka bozinji za ladhimu mketi muivezi twa mrongozo wa kazi enamna ladhimu wa enshi na enamna dunia enshi yo haka enamna komori emijahe komori wa enshi yo aba hainu kabati dunia kabati nti wa enshi yo omyenshi uwa bahanu kabati kazi nti hizo waikreye enamna wa shida rafanya hazi waikreye geladimu hini daho watowe ushuru wahansi waadilifu wajobala haini daho warenge jao malile tsanganyiha ilade taora hafu ilade tsogeza wandu wajokana narekena banu fulani redorenge manjabanu derevuriza bala ili ritowe uchamfu ili rijokana unono iyode tsongezao yauka emnariali ujobanu bujoto charlibe warukume wabirlewo mji votasi emanodole koli wamshilize pare wabaki bala o wana wabire gwendo zawo wangalie watunde yamga sina garanti henu siku nga mwana mtiti wa mahamingabi garutsuma bwa hatawa katsone kakabati watundi nabunga mamera haruma miji ngabo jao ribaka mazina ya wandu nezona bwekaeze police municipalizo zikanti wanduele wakahena mrugala dimoto msango wa hai refikira remali rezemvu karajo karma namna hamande namna hiyo shari jojo kangabo wandu gwanda wa mweze college gwenda wa mweze koli titi watundu bala wanawala wale koli wa watundu heni manare jo hao boma siru wakandu kume wakarmeze karefuru bala leo heni mri alahu la jemisagani ele garlinu sabariri hunua rejewenza shanga mwana zokaziti yabo heni alalaju hamoda parsepa teria hejusiwa heni alalaju ha yenge kwa wakati wa joto mruha bale dirisha halalasiwa mruha jipermeto kabati watundi ajaba la jusu tele ajusu dhahabu ajusu jao rono zitular internet tibiwa gamjo soma hitima paswe kabati watundi na hizo wakauladimu da wala mamera na la madhamana wa miji walo yabo hizo kwa tuzaba kabati haslan shabo wanruwa kanti harume miji hatu mashuhuli ritukuze wanruwa kentibala kansibanu wende mera kansibala bahasha zitolo wanruwa nza wanruwa njama ndani walala rifunsilwa za nyumba uchafu bade rudwamba bade fulani hija rukwa tabia paskwe kabati urahafu paskwe tena kabati wanruwa fikirio banu dhamana ongela dwa kensado fikiria wala waloa titi shatiro kan mimi ni kwa dhamana ni njenso kami dhamana bobali ihisa bala mi dhamana nero hamonza directeur député mera yende namna roisho komori c'est vrai garuma weze simu hizo e madhamana wao ngo yao kazi tufanye namna ladhimu nyama minukaye yende namna ladhimu jebanu rijitekeleze hakanga mwanao kaya moti rijabanu washemeziwa emergency mimi ngamwelewa ke emergency ya mwado hoka yandi semila mu yandi sabonze okay ntika sina hindu yabo ngala dimori renge bonze riji wafanya mkonsibanu yambariniki wa mapesa fulani tushela ila 100 millions tujua d'euros ila c'était en 2018 na mwazaba 2018 19 20 21 22 23 24 25 26 yo kafikiru kaya 6 ans ranzo wakati watabaha iruono marundadaya kasina nti zilo Egypti na wao nti pia basi kama mjomwambiane Egypti kapo arabu walo yabo kwa somesa
ani warenga rohazi walo yabo donao shawa jangwa fanyao kanape yabo ngo etsana mjini yabo wajiri duka le duka ilo ngafanyao se kanape ndio wakazabala wahuzu shabo ani karati ani zemale ngo arenga wenzao na hiyo kejacho kiru kanare leo mimi nende Egypti nende nabuwe ufanya kanape rengo watoto wa ili Egypti wakebala ni do fanya kanape balane huzane renga zemali nebeha komodi kwa hiyo tulikubalia yabo shana mbulo wajeni kwa jao kwa tsuri beli ya manufa yani kwa tsuri beli ya maruda kanga churi fai isori sikulengi so yabo ngajore ngaze faida za hatu wende zao leo ngarisho wanu Dubai paske kama leo kaya baadhi ya hatu koja rongo abantu siwe dari rumwa ni wanu kaidambe ka Dubai jao au kadha unde mruhura wa haho mracha bana jaba gamonao Dubai misharakiano watu sina hongo warifanywa jau go jau ngarjona jau kadha warifanywa jau shaba lela faida ya binafsi ajabana jahaba rishia wanruwa tio hizi tuanuka Dubai kutukoja na jau haruma ensi rifanya mahamili miraruka karono nungo ani waruga du haki business endambe jau surtout les enungo za ho zensi za monze zinu sheka mna za mwangalie mendeleo handani ya ladhimu ya juu sensi yonga ladhimu ya ndisebonze no ranzibala yamba gasina emergency gasina mahakume nsuona milamu ya bonze ya jabonsi juu kange rifayiyo nsuona yabemba nongo ilo yabo kweli zepareka zifanyiwao taabu za connection zilo yabo mabashi unabajana mfukare zilo yabo mrada hamba hatarali zini onde twabili ba ya kredisa haya narendele jao ka nsuona kema dhamana kwa konso wa hivao waunawele kio la wakomori wauneze tabu za wakomori shana yinudia na jao naribadili wadoka na baraka naribadili wadoka na baraka babanu mimi hojabanu ngarazora ambe namna ya maeshariesho kabati si waishi wa madasi kabati mimi kama leo kaya ze video zangu ketula dhimisi karma bangano njabani ni boso mru haka uwinchi waza video zilo banu mbosano zazaho ejao hula usihula we kadha we mru mshe we kadha we hizo katsubelio wa komori warishi yao faida hizo ngazaranjeo la dhamana haka la dhamana katsuona mirongo zimtusheo yadojwa kayewe ngawe yabo iladhimu uranyi iladhimu ke masulu kutufanya kutufikiri shautukufu unikiwao mali udoirenga magari manene maisha fulani reza belobaya reza babo ngoposheo damba magomana kwa hibo mali yerambe yebanga manzuri rambe rongo indi yaba si zaladhimu sisiri yo kabori tsambe dhamana kangurendo nai ukatsi haki sidena mnayo eroli ya mera hindi depute namjemra depute mzimana jibana jarambiezo ya beleo mkabala wa depute wa baba ona jambezo afanye baba eroli ha depute he sandra na jambezo afanyile sandra depute he mitsamihuli na jambezo afanyile baba ya mitsamihuli ati tamru hasin sika sina hiru banu bezeze sizinu banu kamna zamangale hunu okwadwe lima shawakansi we kreye namna wajoshira wafanye exchange harumansi wede warengendro vi wacho hili mahunu ije hunu warengeshilo banu wabehehula gasina yembe gasina lichi gasina marunda gasina madaba gasina furiapa na mwende bano hemshinu wamde maoni bavura apa yandretsa mrugura para safuri apa yabo hamba 20 euro au 22 euro yabo hemshinua madabaka huziwao furi apa huziwa hata wotondo hata masashe ngabo ilo hulo kamili ngabo ilo tondo la masashe yokatsarma mijiatu ibano ndo serikali wanu wambo wasomo shizungu na shiarabu na ustarabu banu do kanti wafikiri nungo hindi ebani zo ambao hindi
aminukaya le furia pala hatu recho kansi mbona wewe waziri wa habari za bonzenu sikunguroho mikataba bonze kabisa muhimu kasina embe yabo kasitreneo kasina furia payabo kalifura elavani mnyezi Mungu bariki mtza hamu elavani ngio yabo hunu mnukubalo wanaindi ni waili endamba vero hunu na mdema angalia upande wa izali chizila ola rinyo jabana emikataba hanyu no nezitsizo nuje ebana ishajirlo niyo sina rubanuri Luchukawa jeno tudu jari fanya mikataba resingi wende zao. Hawanse malinga sijawa nduwa renga wende zao. Karuchwe leo. Shawere udamena mnanga mbao kame dhomana wonjao. Mrina do kauha. Mimi nga mwaminu kaila. Manadamu. Uko kauha. Mwamba kauha. Wo handani handani. Wo mru ya tuzalwa na mbaba. Mru ya tuzalwa na mbaba. Atoswiri. Kambaba hahe. Dola. Mimi alhamdulillah mbabangu atopashe tuan kaza. Amjojo kau hana bimi mwana wa Hamad Mbad zabarini tujo kau na sasa cha izori tawao ritijeri do karma bangano ba izori anzao do kari badili rukomema kwa manatu ruambie wakaminsuona kage juna arrange ojazingare mana activist rwangana baezo manerenga erenga mfu na rongozema kwa mana kasina embe zilo yao kasina lichi zilo yao kasina furi hapa izo pia rende bana hemshinu ngarabu ya bare pule banyo yao kwa japoro kanti wafikiri yo kabanu le furi hapa linu rijojua rende ya mahame au rende mbajini rirengele furi hapa lila kontineri nensanu rijoshinda hata plisi ya yabo rijahunu rifanye shanshi renge mapesa hao ya wesa hiyo ekarunru mwaina mnayo ngartoe lichi ngartoao zeembe ya wesa hiyo karjushinda ladima la hatu rikenize mashini rikena jau selari kesuru kanga badalo kanga to kontineri kume zafuri hapa sanga jodo to watajana ya wensi jukaende na mrambie kabanu okweli ngabo pakti zafanyiwa zilararadushia no anuka ngabo pakti zafanywa vanu razimi 1972 yokaya shepande shansi shahatu shitarumude faransari juer kubali yokabano yani vanu ze serikali zatu ngajodo kansibala shazi kensi mafoto garjo helewa ekaya rikubaliano kabanu ze pakti zila zijaza mbokaya bahari ya hatu mfaransa ndo itarumu shepande shansi yedo itarumu baida mrabi resonsi yani sonsi pia baka kelo kiran mnayo akawa enamna hiyo ngabangari bakwa yabo madhomana do no kosie dena ensinu yokabanga nyibanu shaka mtsina droit yofanya marogo amale dima kamtsina droit ya he bahari omomke abo mdona kazentereza hanyo yawe sayo karjunjwa resonsi yani rihezebaya riremane noye zahir kenetsi hatu jujurume za hatu rijokanga ribalomba henu fulani rifanyesha sina morisi rifanyesha usina fulani noye hatu ikenjema shekale onga muaminio kazinu pat zafanyiwa za hansi wa kamtsina droit ya ushida mfanya mkataba mtoembe haumto furi hapa haumtowe jao ani rishinderu nde manufaensi hatu enshinro shando kabanu rikansi vanu hama foto banga mridhulumuo na nyinga mjuzu swa Mwenyezi Mungu akati amba banarwe hadithi akamtume hazamba laisa minna man lam yarham saghirana yabo akanzaro ngoze wetide mbaba bahi abakanzaro ngoze dhamana kawe dhamana kuti bazima na sisi mesilamu ekakutsure hemuye mtiti yabo kale ongo aminu kango dazo useiruku hafaida nafsia na ongo aminu kanabanzaro ngozinu banu tsikansi banu haungami banu shaba kartsina durwa ya urenga furi hapa banu libe banu bawe karudo fanya namna ntinge juba sawu kartsina durwa leperela hatu rirenge ribeshansi fulani wedewa rahuze hula babo solo lozi hatu gojoka jao shaba nuzinsambla ani leo de waziri wa holozi leo de waziri wa hele dima leo de ani anuma foto ya kansi banu halafu rido henda ani haenze amri za Faransa ribakibala hata wajawadu jina wandewa nuko siwa kenemna ila eti hatu angamie dakika kamtsura mbiaza kweli abona mjokaya mtumaba kamtsiba zima nasi ekaka mtsura hemo watiti shelea mimi kama minukaya zile ze duskura la dimuri zambe chati duskuru za mabangano ti duskuru zo jarudo boseana heli mramba wecha ukaizo katsina hata faida
akanga maminuka haina rongo mwanadamu ya zamboban izo ngizo tarehe ujuja maudu ujo hukumla hizo ujuziswa hizo swa ujuziswa sunu mwanadamu kama udu mraja bana hatimare bana tasisi kodo ujuzisiwa kujamboso ni Mwenyezi Mungu au kanabu aka ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid haina kaulu mrialambao illa ladayhi raqibun wanzio au atid wanzio bado nujuzi sonde libukula mnu haina mndu gende zahi waiche lande bana juzi na kababanuka kabana dhambi la mndu mrani kabana mndu dungoro wa dhambi la manyanya haini mndu nele dhambi la hahe wenge monoka ya ensi mazomana wasiduku unsi miyenshi yo harumansi fulani na fulani wanroisho shango jo shamro bonga bonsi zilo maskinia kamransi oturanga lazi ritangalo tabia hao ina rangalo tabia haja na walonro leo ebane shazieri rilona embe abasado hata ziu bonsi hata zilolwa ni ndema nizo tujufanye change zije bonze le furi hapa karodoba hemshinwa maana ndabodoba hemshinwa karonauka zenungizo pia kazijao yabo ngarodore hula mona watafenesi mafenesi hatu dosho para wanduba la doka chobangweni na jori ve service de la mafene de pa mafenesi ulari li hatari rwa ejer riafurisa hula hunu modonu mrandaya 35 euro fenesi mrandaya ishaziendi izabarindi madhamana hatu mchona hizo ngo hizo shamikata bayo chokarije bandu rongo sharabu balaransi hewla singe bahiri baki mahamingabe zile sewon siba walari sedaja dabuka sile shahatu kasina le fria pala hatu kasina le simsimu la hatu mdesana mjini hapo mwawoni wakato hele simsimu haju jaya hata rifanye kontineri ngabe zibabonze longari pulawe manyo hunu wana simsimu wane ondwa parisa abondo nomba gela utosiero wana masimsimu wane hauto witiero le furi hapa ndo hali kadhalika winge yonde namna mimi naona masulaha njenje rongwe bana njasible mru shelea besinyu na komu rongwa msulo jabana ne kaushia mru shanga mrongozo badhamana jimla katsambade depite abade ma depite pia katsambade mabera pia ikatsabane madhamana wa miji ene madhamana pia ikatsabane makaimu dao pia ili washinde wakensi watwalie ba ala kul hali ema sharia na ukomori kabati nti wanduendo homo ndoula luka wakatamada unuma pesa vuriziwa hata ema shulie hisa wanduajola hula waja kamjua umre la komori mrecho karuma tabu nduzugula diero atakayiparisa wala waloba ala kamjuandu akana mashughuli juzi abantu kwavuza umro yabo zemaliga tsungolwa ni masera zemaliga tsungolwa ni majini hizo lazima ke madhamana yabo wado ufikiri kama dojo tsuongujo abungela dimori angalie namna jukore kupere mapesayo wandu wanu hijao hatsa Henry wahanza tsohole wahanza zuma wahanza sima wahanza mtsanga wahanza jao wahanza mbuzi wahanza mbe wafanye preparation hansize ngozira majovia wasihi yawentsohole warengao bala zuma warenge bala hanza tumize nyumba umtsanga warenge bala mapesa la wayarakupere waone namna unuma hawa ruaja rikana tabu zanzia abuna rebezara karfanye zenzia mahani kawaja kwa naunda tabu zanzia unumaha ishindo shavolo volo shikashamifu wakawinzi haya ya baba hangela dimori juke mapesa rarenga ela dimori pa tartibu zela meri na wala pia rotaka yene makaimu na zetu pia zila ani zila yushuru roto wao ya hangela dimori kena shindo sha volo dikena shindo boju rifai tartibu warwa sahilishe ani warwa kena namna odofikiri mendelo hambabi rifikiri la furi ya pala hatu rifikiri zila embeza hatu rifikiri jao shekanga gar aminio kana ze duskure zaladi muri jaban dodo jaban re desani dodo jaban re lapizani dodo jaban re ban hopum du shew yot sinjema yende mana kao kano paro jaban risible dhamana rimdeye rambe we mwizi zokazirendwa kano paro jaban rambe dhamana kawe chau sha karujo jarambe dhamana hao jimlifu hao kana mwesheleye bahata mtume hamwambia nuka kamsiba zima nasi yemhuu
ikakutufikirie mtiti yawe hikimelo yao ye mhuvumulwa dola dhamana handisa ula dhamana ya jembaba ya jemjoba ya jola zuki nende namna mimi nelewao yokabale hadithi la nakababa lokaya kullukum rai wa kullu rai mas'ulun ani rayatihi yoka haina mrunge mbirilizi wa hema nyanya na heni mrunge dhamana wa hema nyanya ibale hikimelo balendi balela ngona tafsirizi nji ya ukabala handani hadi sai mbaba yoka heni mbaba ngawe mbirilizi ngawe mtundi wa hele daho ardi wa mbaba ngawe dhamana wa hele daho lila wei mzaze ngawe dhamana ngawe mbirilizi hele daho ardi ngawe dhamana wa hele daho laho kemru maharo we mwana ngawe mtundi ngawe dhamana hala malezi wanikiwa yabona disoda ho ni randi sambaba randi samzaze randi rije mwana basabuka rando hata rasulo ola dhamana wa mji rinjie haroma ola depute rinjie haroma ola mera rinjie hata rasule rais eni mruge dhamana na hiku juzisiwa dhamana ya wende mana mimi nakona masulaha ruduncha mwamada mandazino wadoka baraka miezi mgu ya rauni ima dhamana hatu wakensi wafikiri mbavi rishiderike na nsia kweli rike na urahafu rike na security rike na jao sharitsoba karmena mnainu kanga mwanao ke masulaha do kariba karma enamna inurindera karma majali ko remeze to arabu reke zemaliza hatu enamraza jonese invitation wanruhale wala wabale nimrakazo nyongo bana patse pale mali ya rohe bonze baada mezimili bale mrolango hola saladi yabo paka mahani tena monoka yatsi haki otsimwedo bema dhamana kamtsuri birilia no ngwa tsungo hamba banukaya karitimisiruni ngasimisiruni mswami nukanga simjini wandu wabo karangare shomi jini nswamini oka emaesha rienshio timaesha mri ya paro eshia au yao nao yokanga bumba wahano arume dunia wandu enshe maesha rienshio suwa komori yende namna binanjia na samaha karijejarade ya mru sharika urogweze madhamana hatu woti pia hoji mlifua hao warabeze kweli warifikirie ba wanadamu walemewa karnujua inde maneka werende daraja rinji haruma intervention za bangano na udezana na ulapizana ritawe dira Mwenyezi Mungu juru afikishe kama wenzi Mwenyezi Mungu ajale nirongozi rambo bano madhamana rawadini rawamila ramadhamana wa serikali wanafikiri babi ba haina mndu ujuzi ngena lebukula hai na haina mndu ujuzi sozo yafanya na nyi mndu bahati mndu ze dhamana hizo mndu tukufuo na murume ho kweli mwenzi tarehe ndio jamaa mdovu mbulwa shati dokana maudu mrado wa mbabaha hakadepite mjombaha hakamera mbabaha hakaraisi mjombaha hakawaziri yezo nguzona manendi yezo ngamjukofu na mrabi etare mjukofu bula hizo wo depite mjukwamba leo kana ngamnyaneza kaninaza titrizo emrifanya emrifikira hindi zema mera wao emfanya hata rijirwa swili upande wa he ya rais mwenge mimi yende namna nuona ukai ladhimu rikarma duskuri za namna yunu ili ribadili shatsi ndoka rijibanu rido pama dhamana sheure vumba simu za wanru yoka wehu hibi we karjaka abo karjaona shagara aminio kaya hazila flu na zila tabu na alamesha maziru ya robo tijunga amino kanga bomalizibu hao yabezo za mru na Mwenyezi Mungu shaka ronju jamanu jeride mru rabewo fulani au fulani zukarjaziona karchujua kanujoride mru kanujora lapize mru sha karjo haba hujimlifu wa hema dhamana ili wa eshelee wa Mwenyezi Mungu ilensi hatu ishinde irefia bandu walemewa na utasamaha hakadabili inamna na jamanu ni mwaka hundunga watukufu kamtsa samaha kamnonotie zeleji au tsirongo wa makaulu ko ani kabo mzima tabiha kamtsa samaha ba hutukufu hanyu marango wakati hanyu au dungezo na kamba banu Mwenyezi Mungu mtukuzani yaritukuza sirongo wao yatukuzantia hatu ngare johana na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.